Nara malaken yam ka nas diale kontin barwani linguaseme Bia Kamal ka Nuar online TV channel banatin kona lat korodian wala bana keling reporten goren obanyo ga yekel kan konuniam bana right kamana chod lat railway dan ka Gambela bana right kere kenche tokten wadan chirek tokten railroad Ethiopia ka Gambela doran bana mandanan shora latin bana jelinkel bana kulu ka rwande kokien ray which ka Gambela an wale ka shang ka wel ngwan ka pai welkel ron kina dangro widi jandang ro widi diech sa jo jagwan wo shad nwari shakanna ka bar terbiel jena kurgan ke kalare wa miche beno lo daro kula shop doran shalke abol te kam gambel ken yiteng ke kam gambel kene dorla kona choli shwa en turbila mo jan jalatin ini timotlan wati grade civilian ngai kono no mo adob dandera jalkeje report inshallah kim shoda lare which ka Gambelan wala che jojo gwano shanei dangro shakan gare turbila mo ko jiboni gwatan nakatin nakaka turbil kabas mishiga chobore duaran ka Gambela cha jojen o sharam kel mishala ro teke miteka bot kinero gwam chanero cha naktin wa cha kananka Gambela hospital la dwelwal lo de ko tom ki de panken de ko gwinedin content ko en bat en lal kenije kap ni chongda dwop so agenda na shitwogo no me shirya mo che tuogo no shina shikariak nore china ben wichar kwa ti ka dwelwal ka Gambela within godan china barar ka tari ka manana chituogo you know ngai kone so re ka mo mi chituogo e joje no shine kon a reaction che ben ko wa china bu ka pam but within go ti ka hospital wa shi nganen were ka taran shi barar ka je special dol gorka to chireke tuok wa cha gadul gora dangro sha muy ka bot te sha bar no ka ber ka kume ke report dong ane kon dong kwa na la bar kana la de gwa but wa gi jeno ka kanwari muko ka police ni wal ka liyuni ne kontin la ganke nwari ka Gambele kin kontre kume ka chikan meken chikan ka loine de konte la ngwan nwari te la student ni report shalat ejeno ariga dana chituok dei wech ka Gambela sha konegnero kandol gadul gor kone sha muy ka bot wa ka dul wal te ka critical condition bako ngai kone rami barke match bejelong maradien ngwanen wari ring ka tin ka tetken ka ngai kon diala no jin mingi jeteli dorm mon mot chide ngwai tin loro bang ka tedu ka bajo moy kariek ko ngai kon no te kon kene mode kon tede na mode kana lat ko jirana no dong buro yor ka ngade meteleji yitin agwana miti ka mai kete dun meteji dong de kula we wi kor badno ba kon na ni siang ko na me ni siang na me ta me chala ni siang lan wala kan naka report me shi jen you know report nyam kor ni ni tin pai we ke report mishalat te dar mishal ke 30 minute mite within Gambela ba tenen waraten no shan wari amaktin bar no ka war ka toktiang waje kan ngwanen waraten na chimla na mong wan wen mo shibar shikana ikan yo barte ne bori kan mo ka bar
ti dit ngwan nwere bo atata ni te dul wal ke report chano akari ga me kan network ana me emission a lot tiang ba tiang ka wer mo la chang ka wel diok you know kan pentin ka chang wel ngwan kwa ku mi run wang but ke report dan chejek chala do shi barba shi kan te ke un wara mi kan na ke ram mo lan wer mi wa chi kan ngok you know no ram mo cha kul nang dul wal cha pone cha ngok so reality ke ti be ti to kre dwaran ka gambela shirmungai kono ni siang ngwana la to ken te ram mo la nwere la ka defend gui kon en go dong nwere kontre we dan ka gambela de ken right kamana le road ko berlut ken jelong no bigan wer bigan ganak so na me emas mengai kondiale ka jin mi jira mala attack la na kan siang la do really ka cause you have to defend yourself bro du gang karwado melare ga longo jin mi kuje gwanteru atel dom de ro defend kaja ka gambel don ware more than 30 years let's say kon gan ware peace ne tinere kaname ka gambela gwani mo chidul gor ka chagwa ko lana webbo ko tinene kan ke bom ni kan ber panken no too much chi mo gwa so the reality chinala to dul gor ka you know le na let bonetina lo kana lat ka jeno tem le na le le ngot ko na kana na ke meniti chere bar te rami larodi ka kon ken wore te la dini ba ke la police ni kan police te ti kala ren kula tan on ni obi gurin tan against their own people chere menti politician bo ke se asin ba la rit ka rodi neken alo te le kunmu gwa ka kon wore liu kon everywhere na me ajere ga dan sho lare wi ka gambelan walle de indi ala ngaje no an wadang raw shakanak ka jodan ke report an chejek some video ba chen ga de share ga yete gaten kan video ne so ka te baj especially beje long ka guard kontela guard student ni tin te ka klad ni dit tin kona sha barawale dio je bete ke bel bodio je ka kele ka ta dan ci jo che ben ka je ko ga ne de kon doy ka na maj bokan were gwada dan chin wari shikariya ko chin abuk gwada dan en chal corona bat yen gwada dan chirege tok tin no en nag na ka kanere ro by the way cha bu nag re ra bare rak ko chin abriya ka ta dan chana na ka je and then she police ni ke liuni chi ka meken kan ka shu tong ne re konti la gat dul gorka so jo me jen dan letin full report maybe dong ba no ku me gembel don't become release very soon ko ne me jala mi jega long and worshi en chang an ko mi chiro nyum ni chang la be je long ko ba lat ka chai bu kap chong katinare which den ka cha na no go right now iyo mi sharan kun na yo den ba ko right gwa ta den den no be right gwa da na ngod teka gor je no were de kan shara gwa anyok doran ka gambela beje met ko shina chikre LinkedIn especially ne kon la kwar ki politician wer share link chikan let karodien ne ka ta me da ne chingwana shika we mi shakul ta ka kwar jide ne banatama na china ren link kam niken china let kel bon ajen mena ne wala ne di let kel la that weakness la ja kan ke jitarun bugi yene ko ngake no yen shi abura jirun teram mo right no cause mi chi wura jiden bai gu no jiram mi je but jiram mi mo bukulo ra ji liwo chaje nak I think guano de raje teke godan teke den bi man jegan latke adoro mo bi lat anyok gambela majority kan wari minority ka bar majority lan wari kwa ka le right a minority you know namabo she constitutional you know she constitutional kona yen mu right ye la guano ba ye right aneti ten wan de len ye mi ga neti len ye kan wan tikan ka right tikan ka chonko de kan yarwach but mikaneti queen ken kiya you know they come shondu no de yarwach but na mecha kan and go chan wari aga kam chondien so that is why in wari intamashush kan la ka na ka chaka bi gujin o kan ikana ne de wan kan wala bel kan no kwit tok no wari kwit kan tok ba le no wari kwit kan amare giso ko kwai ka amare e jen dong de chona de bat ke je tele jen na me stupidity ne jen jaw kodi la jin sharu me kwiya miti kan nyen metot de yikule respect de
ka jino shi chiro gwi jino jiran chi mete ke ne tama de ran der ben der blaro ngak mai ji ke chon che de tok de men dan la de relat you know cause ran bedir waj chi bu giro tali lot bari men ham na jene long ka gembele nuari shi ka gwi jo kana chi ka gwi jino ka jiwch la na ke within the government bo kwa ka threaten changat ken cha mu kelat you know changa lat chajek ko lat kana ajek so na me dara we kon ajere gran chi to wolle ni dang ro kan wari sha kana achana we ka report ndo di ndana balling report me bala dung mandana shoda lat re dwara shal ka kobo ko ban kulo ka kobo la unity oil field mantin war tekaten unity oil field la unity state je jojo gwanu en walle sha ka kapkor midit ka unity chaga kapkor an koro mo wache nyinga unity but ka report kana kula no mtene ya mo ko board ke tene shanak but report mo gwa dan to gotin by the way de kon lare men shall ka rapid support force ke de ni Sudan ne ko nyen wache ken oil field unity oil field kana kapkor ka koro mo kurmdit no ka jodan shalat wacha pipeline ning bet ka ke petroleum waken chaka lel chaka dio je chaka dak la pipeline dio je chaka destroyed ya wala no ba ka gwich ko ngai ko no en oil again la lifeline okay take nen kontila kuma sa Sudan ko jen godan ko revenue ko ale generating so na me chora la re which ngene mi ke unity state ko yal feel wa kortetin godan chaka martin rapid support force so they enjoy me the yenaling another breaking news dodien jo chalat gwasame wa shakula lat ne kon wa shin ishi ngwanen wari wa shikan jang den ka ba liet shikan kamak kwala ne jenu enwer waya miken bon shalka bishop force kan chirum tone ba kamandan wachi kurmo che to kata dan shagor ke je ke social media ka chalat bani netin konti la jang ka dio je chalat bani media na nore chalat no ne chi kurmo che to bate ne di chi kula level no ye kuma spela yo nyento ne ke de ni assess pdf cha ba ga nore kan la do ne na kurran chi to ka balit gwad dan tie ke wulang wa ke nwer waya mi ke ni konin gwach no ke ni konti chalka bishop force kan wena mo wachi kur midit ka jawran sharat ke je in another report be chala no man to gwazamani wa shi ngwen were ke nwer waya mi wa weekend gwa judge malakalo ka ta dan shalat ke je na me report mi shalat no me be pelan gwazamo ko ngode tele full detail ya non ko do to gan walle so ban je pelan gwazamo shana kubin ka pressing issue man talk ka Kobo County man ku kon le ben ka kwiden tama Kobo County che Georgia gwanu ne te ka rwal mutwok tin rwal me tuok ka kam nwere ka rwade ka nwere ka rodi ne mane banyo ga yakele ke ripon mishanu an rwal dana tuok ala Kobo County jen te ka commissioner commissioner chwale Queen Makwach jen charge kwanye ni Dr. Guy Cook okay ti Dr. Guy Cook che Queen Makwach je kwany medan me kwanye je chagu je no en Queen Makwach dong da laran kume kirme yadit ke SPLM IG alo pinkirme yadit but chabu je no jen chiram kel ka kume kirme yadit Queen Makwach je ram kel ka kume SPLIO mene me cha kume me chalat kume yel cha lat ka taida na chalat ke je no ram kel mi lak te ka kume kirme yadit chagu je no jen che shude che deure which ka Kobo ka taida na chalat ke je but after that me che burach no ka cha activity ni ka cha ga benen tai raje je ja nyu de no jen she part of kirme yadit je ne kwala no je no betere we ka Kobo ke je lo bala kwer county commissioner ka Kobo on the process mukule take report me che Georgia gwanu en Queen Makwach kule la commissioner wajen she order ling antama ke SPLIO command no ne ko la deni
wajen charo da mat kel ke women group charo mat kel ke youth group charo da mat kel ke ship ala jibong ne wane to charo da mat kel ke medan wa me kwany ga je shi kume aspela yo me kwanya wa Canadian county la community te kwanye ne jendo be dana kwala gwi je no okay ko che la no rana aspela yo ko cha go jeno akuba county taping aspela yo cha kwin ma ko cha ja go jen bala rami mo biru ka la county commissioner ban ngodo kwaje doubt enjen wen ma kwaje doubt no jen ala agenda de men jel ke je wal ren dung Dr. Guy Cook shi pare dung aspeli mayo chelenin wari ka kata dan gwi je ke to agwi ni medan kata dan sha gwi ke je to agwi no dong ya kai dong chi to but in the process cha ngwa gulat ke pin Dr. Guy Cook gule kwen ma kwai gule je pit ko jen bi bajien ka jongle ba we ka kobo ko gor je no beteke ti bol hadan winimi ti go genu siase wen wer we ka dak no but na me men ti or la jenene nuari alaken chikena look and dong de ki influence ne ka tai dan go je but cha ka nanga met so ka joma cha ko lat gwa se me la won mu kon la rajan ka jamane aspela yo command wa ken ka re ni ga kwen makwach then chi aspela ayo chicken command chicken ko nyom to order chicken to no order ene mo chikala do ne tele rinyal mu gor ka no bi nyur ka kobo tele rinyal mu gor ka no bi nyur ka kobo a private dunkume chagor oba batekaran aspela aji mi bijal ke helicopter ki ene shutter dung kume unimis ki dung bonten kokien chit ka organization de konti la ji humanitarian te la kona non kana wal cha guru no te ran dien mi bu jalka ke wamu waran waje jike che jalka na mo ka jen ran aspela aji official kume aspela yo shigane responsible run ko manana betu order me chikene to kodi akeneken territory de dien la dorin kene kontin la aspela yo awa shi kume kirma yadi charo de chorten ka duoma cha ngakije man ku woni ngumele no ataye dane sha peri chaje bokaje kume SSPD ti kondi alenen me chaje bok en winimi ti loinen to wan cha jek cha jadalon ke kume kirma yadit ko ne de ko ne wana bok ke deni SSPD wan mi monyin kume SPLA yo kene kume SPLA yo kidgwang faction chika gwaten na mo chwa guje no shi kume SSPD kume kirma yadit chororo mo ka kwit right now on the process instead of dong de lanten constitution lot then she Dr. Guy Cook declare jeno be jien ba we ka kobo mi sha guje no na me she Dr. Guy Cook she weakness yenen ka kume SPLA yo an hotel ga control ka kobo so men belel be we then man chalat ke delegation di sharia lika jaga kan jaga jaka kobo and delegation to chico chubo already right now chico chubo kobo county mi chico chubo chala dojen belo jien wika jongle ba chub ka shanga wel die ka pai wel kel ala run ke Saturday so na me shikume SPLA ayo command chikono dor kulutu yen ren yal diala kono bi nyur jine mo ke 72 hour tane jen baro wi de rew an wo tele ren yal mo gorgo no bi nyur ka kobo ren yal bi nyuro bu kuma SPLA yo ba deal keje ci kuma SPLA yo command ci kan order kan YouTube ka kobo keliu en rami mom laran SPLA yo cha goro jen bu de bete pinya wa wi den bete shunga ko cha goro no te kare nyal mo bi nyur ren yal dial cha ka gak jen jawran shalat report me che ben ko kuma SPLA yo kata dan en chigen gwi kenyano gorga jeno ba dorien ba enyo mo kwaje dak kan ai kon me dan e chala do ne NSSPDF wa de kan lonwer community tama you know gorga no be power dan te kan wer betel ba nwer ba ka dak wa jendo be dan ku Dr. Guy Cook ko payam na tungwan ko la ko ke so ko ka le top ke je kama kana ki le chir mi ram mo kong na ke je wa churung payam wan churi alka ko gor jeno benwer baka dak into pieces ke baka dak into section ko but kulle la easy longa je ko do brand ba control ga je ko this is how they control people ka jo wadana chalat gwasme ne me report mi shora lat cha woni ngomo chaje tup
chaja kam Dr. Guy Kugono jin shunyur dor shalkamo Yakobo ka chanka waldich ka chare nyalibo chaga jogono ranti nyur mu nyur your protection chere tetkada jen do badan shoda ladino so ne me jero la dan to ko kume SPLA yo kene kuma raike Dr. Guy Cook de koranti jeno ngum lok kuma SPLA yo jen wo bi Dr. Guy Cook ba were duare ka kobo ko ganasir sorry agata kobo ngum pendi obo ka kobo ke jamo neme awa ku siyasa ka right now chirala me chedetin batte ga macha kulat gwan balaria ta chikan ladan kuma SPLA yo mi chikana gorboken lar kenen wonena mi wukume SSPDF wuka ngut kamu bokane shirka me dana shiga boka pere akane bine county commissioner dial tin laji kirma yadit kiten gor kirma yadit akane biken ka removed ka position kan dial jenda anda tiname akane biken ka removed ka ramu gor keno burwech aka tepin kirma yadit en rami mo mila county commissioner kamwod wida bume achabe jal kel kanedin konti la kwar SPLA yo akane baje removed ako midi Dr. Guy Cook mudare jen ka jemo wena ka kume SPLA yo territory gwami mo chikana ko fight ka jena wa ka gortin wa ne me she acceptable ken kane shagwa anyok lar ken no runba gwa mi che benen point de Simon Gadwe dwal sorry and would me Michelle ke me Dr. Guy Cook men balelo ngu jen point de wa bikan air and live video mo naka kobo lo bajo ne president self kirma yadit be kulu guje no jen chete kana ja taka supporter right now ne wan guje no na me ku community ka dung lo nor community but chejen te kon ka tam be tam me da kan no re karodien so na me jen da na gore jen o de jen yo ya kel shana men we ka kume marwaik Simon Gadoidwal bana jaga very short Simon Gadoidwal chicken warga chicken gwar kirma yadit chicken la ro ne na ci male dan ci kana tanke kirma yadit kan ji kuma SPLA yo kid gwang faction kan ci mala mo ci don pe dang diok be jek no ne ken kan de ka pe dang bangwan rewi ke juba tela mal mlat ke ne ga gwazi da ne sha da kama char me cha je yentin cha yu pelen wena mo ti dial cha pel by the way she SPLA yo kid gwang faction karwade cha ga pelen me to man peace initiative Ramadan dini jen Dr. Machar so mi Dr. Machar mo kana kon right now tell way out mi bikan bonete biga mal bikan jegaje unless Dr. Machar che mal che kuli nyok tan kene kirm yadi nyok bi kuli take a chance that's how it work ka kum kirm yadi ko Ramadan do leje Dr. Machar okay so jen ta dan to goje chaje kula do ne Simon Gadoidwal spokesperson ka kume SPLA ayo kid gwang faction akenena akeni ne tia ko bnero da wo kor kirme yadit kontama kirme yadit ne ko chike te pel dang bangwan rewe ke juba kwan mi mo chiken pc kan implement ke kum kirme yadit ko gwazi dan ne me chi kirme yadit che gunye no dera mal dera je non kan Simon Gadoidwal ana show delegation show ga jangna ko Port Sudan to amal mo cho ajolat mi chamal chala da to Simon Gadoidwal you know chola do jen bai be kwan ala deputy chief of staff ko la kwade ni shuga shu agree anyok chula do ba for the la kidgang force ba je dil integrate ba je la SSPDF chu gwa ba chu anyo jugo no ne na bani ba for ze ba deploy re wiki juba na mbo chule ne gwa ba so reality ka di chalat mena arrangement da ko be ben ajen reality ba ko lat ba ko ben but after that shu disagreement chu talk chu adi al chu pel right now kan shi kan wang kaliyab ka kirmi yadi gwal ma shamal je implementen ban ngay kon dial no mal ba yi implement gwal dan waring ma char wa case de wa je close sit kan wale chen wal ngwana pay welkel tinare lok look Dr. ma char ban all the detail ban ka je yo gwal dan en chiri dial cha ka gor ka je man chawo je ki ngum choro lat ban jo lingi yo leer me je nana gorno de nyo ko kon kel